another malakan yam ka nas dial kontin barwani lingwaseme kanwero on TV channel anda mandun sham kwasnya mulana wasni bana ripona ti bana keling ken kono we nyaman walle shanka wal jok to pay baro ron kina dangro wudi dangro wudi bakkel gore jeno mi jiram jidit kanwero on TV channel be subscribe to the notification bell de jetwan commission te Läär mishi baraida sho mala shibe kaji gwada antitin ko gwi ka YouTube ke gwi je ka Facebook da mala shibe kaji to ngari podana me karajan shalat General Stephen Bay wan mi she kume kirme yadi ke kume sa Sudan te jala Jordan Bay she selbe ke me yadi te je criticize ke jala Jor Shana muton na ka gwaga danen be General Sin Barol Nyangtin be when and ki take a bonen miss ki party de shwa lady ano and mo de gwa and o de na ngaji ken kono were roi de madana chalat General Stephen Barol Nyang jena kuer ka South Sudan People Movement jen bon chamat kel en chalke UPA United People Alliance kanete konte latka mal ke dole ka Kenya man shall get man peace initiative ngai kondi ala no cha bondi antin shall ke whole out group bonte konte chite mal medane cha pai ke 2018 me chi self ke me yadi kana dagma char no shikana agree no because of Sudan bikana nang niam jen gwade kwa transitional government kwa ile chapten so en bon me chete gwase dan Baron Yang che report mi tin chala dan gwase me nywa ya kel ka shang independent days mo jen shenge dan je sa Sudan je kuma da ka je ala shang ka bangwan ta pai baro ron kin dang ro welcome to celebration mo cha ko nyom lat ka je Kasih abang tapai baru orang kindang rojan dang di bakal itu konten tema. Wan memang ngai kon diale, dan orang South Sudan ce independent ce je lain dial cete belong. Jen historical day Canadian, ko Malaysia independent ce je soje isu kena ko wan member ce jako bala magwa. Benda ci sabke mayadit kena bonde mendekel kerja sha en tasloa de mo chikana be jaka jasloa toron kina dangra wuri wal jok wade je korshe tokten an sabu ke ma yadit ka dwale ko de na we ka kuin kware ko de kwer en chamek ne diare wika so Sudan de yo mek sabu ke ma yadit cha dwal ka jen kujemo gwase dan me chala do ba kuin kware ba jalat ke 2015 to kirjo koro to ke 2013 me kula liu ka ne wan te cha jensa ki cha na self ke me yadi re wiki juba en message ko ala jagwa se me abairol nyang chela do nene a jenene wan nas ka no independent mu ngaje ko benedial be ko mo ka ngat ko bi malbe ben na bi shang shop ben ke development be te dil gor te balat be te dil wal te balat ano ba shara ba kalat the beauty go big to thin and when mo ba kar ba ya leka ba ne dia ba mo ka let lo ba ka employed and ka ba kuma mo bum no bina bot ba je ya leka ci boyron nyanga la do no mo ajen ngabe ngat kani tai da ne je ka independence the norman cha bu ka kore ka kor runa dangwal die titi ajene chala siang me bej kon South Sudan te kurun wal dijen walle Allah independent de ke siang shobe te kurun dang wal die pa chabu jeno eno independent kurun dang wal die mo tele tanwan mi chen kan dia la content ra wi ka South Sudan ajane shi South Sudan che direction do dien che nyok mu chaka je self ke mu yadi kana bonda shikan do be dien ke direction do dien chikan nyok mu chaka na mi chi South Sudan che je jakobe te kamal ke ba te development General Barol Nyang chela do ne kan promise na dial te konte chala gwa skill ki te chara kan de la let ajana kan ka fulfill kan to
biang ajeno en Gerald Byron nya ko jen boram kel muteke bon de ke pad de gore jeno so Sudan de wenyam so ke political view into the je we jeno si South Sudan chaja yar self ke mayadi kana bonde ko lokano de fair and transparency election de jalat of course de kuma da ne logan madalat ke Gerald Byron nya bachala de kenten kono to water ton ci Gerald Byron nya kina jogno ne tieme jen wo kon chana chui ko kor gwan bar so dana mo jen ku kon South Sudan independent ku kon o je ko ci kon jal kel ke ci kon tu ngwana kan chana galat ko dob dan de kon mal de kon non ka je ajena ko rumpi ngwan ci kon jal je tene de shilu re struggle kana mo shinating one la family members ke jidori chika yar bit kwar communities amene de tieni ko ba so Sudan ba je kinating one kana long chika pi re karo fuji kem ko South Sudan tere ko ajani me cha so Sudan cha je ko jo no bu shoje da ne chitwok don bala magwa but still kana mo kan roda kon capture ngode kunat kamishishke ko shi kwaran content tenen tamna chikan ne ngor ko dang de kan we de kan jakalor ana mo mishalat Gerald Byron nya Gerald Byron nya chela do ne na gwasme ajana kuma South Sudan ajen de ma de je no ngone ajana current regime kien Ramadan wi kwa mtamala self ke yadit shela do jen a dictatorship ki jen michel ke authoritarian taru jeje jene rigid che go te ngwante de realaka ke de South Sudan de te kamal ka jem so le self ke yadit roide a dictatorship ajene dictatorship che South Sudan che benang niam ba yar kuma South Sudan ke be jangne dial kontra ke South Sudan be janga ko chuch che kum South Sudan che je jogno nene che kum self ke medi che la do en kume che tiang corruption you know che tiang tribalism chungra mo gwade dorin jene che tiang ne to moto kwana yar chitke political intimidation jene che tiang marginalization alo yene tin kon be geno tele jo ba jo dun ba jabat anya gojin bo michoro aji baji yen anetin kon to galwanki din to power so wode na kulo wen yamdi tel do na on yam kaja so ngai kon yaltiti ka to bombom Gerald Boy rol nyang chela do nene jannon to ko South Sudan michale political failure o ramadan to yikwam kene gujano de ngwan yal de ko we ko do badan de ne dial de kan benefit kaja ajen do bedane ko to ko je ke 2013 ko beri men ko power ko run dang ro ko rodien me sha independent jaye ko independent je je ron kin dang ro welkel ko ron kin dang ro wel diok after 2 years to korea to ko na ko de queen kwar de je lele de je lat ke 2015 bana me cancel kem yadi kane je no ajen me jen lo do di je te political failure ka kuma me right ke self kem yadi ko jikana no no tiede de lat no kada to wa ka to bombom to gore no bidzil happen way kuma ka a can lebran badil to no benedial content da wika South Sudan bikan kwara no lodi ne bikan del kwan ko da ne jito ga 2013 che million of people che displaced anta murai kono rune dial ka Uganda rune dial ka Kenya rune dial ka Rwanda rune dial ka Ethiopia rune dial ka Sudan Canadian content ka IDP ala internal displaced person tinte within South Sudan tinte ka IDP camp chala to dialati amutu komo to ka kureda an to ka 2013 mabel kan sel bike me yadit kaje ko kirche gorno take which mudete ka election gon jana bari men ka power so manchari alika o be communities be ga divide ke be ga da and jen bon kim yadit chain economy bache je da me chirmana ngai kono right now ngai kon yu pa ka ke so Sudanese pon pa ka yu shogodi
kenyok rei wik South Sudan kem na wala china kep kan salary tin ko la kap ko netin kon tin la jiwich kap ko wala cha ka kep namo ajen yo no shin kon ga chipche to ketele kon mu gware wich mi kuma poinde la da kala da mu goreje kajen godo dan me changa dino South Sudan che je ke 2013 ajen ku ko dan shi to ke 2018 ya chwamal chwaje tani wokin dan road wal badak chwaje fertilized peace agreement chwaje chu credit na me mi do jen ka bang to koken bona la bang to go bako de kori ale chitu de kari ale ka ko shete ke international partner ki international community tichi involve ka shete ke regional partner bo shete ke witen konta ka Africa tichi involve bona NGO ni shete ke IGAD shete ka Africa Union awe ka bon diale koken ko bi South Sudan bete ko bete mal ko ngete ngot ke sel ke yadin ngode reiro ta tere me dane dina ka je chechu na ka kam Nuer kan jan so me chab dik chagu je no che jan lode you sel ke ma yadi ni je ko bere men ka power me chayu bu je ke 2018 chagu je no ba ngulel ba mal mo ba je tan chayu tan da ko ma char ken sel ke me yadi batta me dan chibarol nyang che de tin ke report an chala de jen kan ko te ke michal ke Africa so kan ko te ke United People Alliance UPA mu ko bona ko de tin wala ka kwarten so de alti ko belenga belganin self ke mi yadi ko da ma char chen no go gwanu de we ke jubane ben cho we de re ke jubane de no chamal chenok patte ga de kan fulfill are ba je dan e cha tan ke 2018 te cha na green wo bare laka ba chana ne me gu South Sudan me independent je chala independent country any that independent point of mode a kemudit ko she wuce jago bata ka bere karwade to wi jako bata ke kuma da karwade to wi jako fund ba je recognize ke ba je ngach internationally and South Sudan chala which yen kwal chor ga youngest nation South Sudan point de chetene ko ngotke so ga dialti ga ngach kare wi ka South Sudan wi mon dindo ala political independence da wi ka South Sudan mode a je yarna kodi shetekane de moshi kabano bala dundien to duelien chetka jang kef kane dundien ne cha de man no ba kuin kwar ba jalat ne ne real wi man no kuin kwar ya masko bi jin point du ram no bi sho kwan so ke sho lo den kwal la do de South Sudan panye we du ne de kontre de cha lok cha ngwan cha ga dak in tribal lines agenda am tigitin ke chikane de ali kan tribalize alo chungna mo to duelien china chunga ken so mi chino mo ban man dien gwas mai kon dia la a chang South Sudan che gote ke ber South Sudan che gote ne ke chike chala independent che dia che ge a chang te ke wel ala li da nanen men kwala cham juwich you know a chang te ke mi do ke chit ke goli but chenyu no ne dia la to wuke gwa ala freedom mo da kan ne ben freedom ba ko to akshanga dana sha kur cha je kwan anete ko South Sudanese a chike ne kudin ta mane kan ke kana kunyo da kana wara me jaram dana bune lele bune gor men bune ro a ce ta go sabi ke mi yadi je ka jama ano bana ba ka rai ka bom so and South Sudan te tun wanon te be te kan realika kodi South Sudan mo da tele bil gor to go tele char to go tele bil wal to go du kono bijen yo tele pi to go tele kara baba te diala ti ka tumot can all this basic can necessary services sin gorke jiwech chaka jek re kuma ka marai ka sabke yadi den kwal goro to diale ba ko woch bune dial you can take access ka dup no ka dul gora bune dial buga take access ka dul wal you know anyone be life na goro no der we ka je be chu kap ka bitera amma ba chu go bat kanar ya leka sabke yadi da jen kuna altin walle no goro you know ba 2018 peace agreement dan ne ja tani wal baje del ko dino jeral bayron nyang mala de gwasa jenne en siang je ga toga e kuma mente ka self kem yadi ko mi shi we alo shi man la da shi lok bi self kem yadi be jikap be jiyen ke be jinna jenne dan la da jenne me chena che ga nang niam bare no shi kon independent che no di shi kon tungo ke chi doran che gwa doran ngurde go liberation erode go re loare erode ko ba dictator mo michal self kem yadi de charel chala dane nyere baron nyang badil jien yikom be jien ka kur ke be jien ka voting agenda na la de gwasme
ana me dan la jori podan gode nyoga yekel an ban nyaw jek kan naga information dadian tin katin kon lat ke jeral barol nyang etemal